All India Radio Info Medium Wave Meter se thum som di point khat kilohertz se get song get ni le FM megahertz jale thum point nga ki panhong ki pongkhya pai ti program hi tunin vung biak chinga pan phanala ngai na bana thu thak lak khom sim nai nei dingu ama sapenin vung biak chinga pan alam dang athu pi chi la ingai ma sadingu All India Radio Info chin khotwan ton chin thutak lak khom chim paisa da kalsom ni lili sungin Manipur apasal som kia leni le nungai som nga gomin mi za som thom leni COVID-19 vei thak mu soi nom hi amau terim sapan za som ni lenga le jenim sapan nga bana sub district hospital Jiribam open thomiu mu som te Imphali sapan kha te Imphal we sapan som ni lili Jiribam open kwa kakching open som lekhat Kamsong apan som ni legya Tamenglong apan som Thauba apan gya Senapati apan lile Ukhrul district apan som thum le sagi hiu Amaute COVID care facility aswani di ngui Kiven khol nadia
avei mu so na mun te content me na ko heding le aki thwa pi teu zon so heding hi apaita da kalsom ni li sungin meitram si apan mi som lenga senapati apan gukle ukrul apan som leni RT-PCR test zo COVID-19 avei no lo zia kun mi som thum le thum center apan po sakhi hi tu ni tan avei khateng mi sang khat zanga som gyal leni hi ha mi zage som thum leni dam siang ta in sasagi som nga in vei le lo hi zanin zenim sa no me doctor khalle rims hospital asem khat COVID-19 veya mu khia kinom hi COVID-19 hi pilen sungin mobile phone WhatsApp messenger le radio online live jil na ban jatingin asama min thangma ma hi online tungtonin za asom ko le khathin saktu te zatin ama phone tungtonin za som sagi sin saktu te naw pangte hilu hi All India radio le television ten leng sin tu te panpi hi COVID-19 jakin sama zanin mi nga in ahin na o manso Health Minister Himanta Biswa Sarma in amaute laka mili Guwahati Medical College le Hospital ICU wa et kol Himaleo namjolo NCU chingen khat pena nanaleng kilang law Himale IIT Guwahati COVID Care Center asi hi tutanin a state ami som thumlenga sita Health Minister in tuit tungto na gendanin zanin mi jasagi lekhat hospital apan po sakto Adam siang ting sang ko jage som li legya chingta Health Minister in zanin Guwahati kya avei thang mu khiak janga som ni lekhat to COVID-19 vei thang mu khiak ting zako som thum le gu pa chi state avei lel sang nga jagup som nga oma avei ting agom khomin sang som lenga janga som thum le gu pa hin Health Minister in gen hi Nagaland COVID-19 avei thak zanin som nga le kwa oma state avei khating jasagi som thum le ni thingta avei lel tun zali som ni le gyat le adam chiang jathum le li state umta chin Family Welfare Minister S Pangnio Phom in gen hi Meghalaya BSF som sagi telin COVID-19 ve thak som ko le lioma avei lel ra som gya le kwa pha in avei kha ago min jani som thum le gu pata hi ni khata dia avei som ko le li pa in atam pen ni ahi ho chion sungin Deputy Chief Minister Preston Tinsongin COVID-19 dona dia dan bolte paljuta Asama Greenwood Resort muna maulop na telmi som li lekhat FIR bul khum din hilhi India COVID-19 ve si theina red za ni point sagi ni in keniam hovel pumpi ho pa si theina red sangin niam zo hi Union Health Ministry in si theina red aniam nadia COVID-19 to kisaya panhoi taka lakhen gen Manipur Nagaland Mizoram Sikkim Dadra and Nagar Haveli Daman and Diu Andaman and Nicobar tuikul gamten si theina red 0 ne hi Fazuk Jakin menchim Arunachal Pradesh auma asi tengyat pata hi Arunachal Pradesh pumpi limal swabial state wa chinin hindan ngi nanong kai sakma ma hi Chief Minister Pema Khandu in mi site thwak pi thu akha komen ain kwan kinai pi pente ho na pia kiding chingena Prime Minister Narendra Modi leng hinna manswa aom poya saktho gen bana panpi na tulian thokte piak lelaum hin jonggen hi Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI in Hunsolo sunga zadin corona kavak kichi health insurance policy som nilikwa honding som tahi Union Ministry Agriculture in COVID-19 hi pilen sung lo nei mi ten lo na asepthi na dingwa bangza hiam apanna ne hin gen hi Prime Minister Narendra Modi in renewable energy sector kongadia gamdang sumong koite vaidona hi danle clean energy ne nadia India market ella hoye hi dan gen hi aman ni tha na solar energy mania kining chin nadia na sem thei khathin gen hi Tuama Solkal to pen in Zongen. Prime Minister in Madhya Pradesh Riwa Zanin video link tungton in Asia Dialian pen solar project hong hi. Tuha somni legukin Prime Minister Modi in Gamsong Lepom Mite Kyang All India Radio tungton in along simanga ituate man ki baat programa hugending hi. Yai radio program episode som guplisagi na hitading mi pitele ngai dan gen khom dia chal hi hui. Khat gyat bial
ขัดสกิเกียดเบียลตุงต้นินทุเกนเทดีงานามอเอฟ Open Forum อหิเคเล MyGov ตุงต้นินเลงไงดานเกลเทดีงฮี World Health Organization WHO in COVID-19 to kisaya panlag dale solkal don na umte enkai tu ding bol khia hi to thua US President Donald Trump in nak takin niala China de dan dana WHO pahin ngo hi New Zealand Prime Minister Helen Clark le Liberian President Louis Ellen Johnson Sirleaf ten makai tu apanding lem satau Khovel novel coronavirus vì khá mọc tới đôi khát point ni oma nuôi ngà point li kiat sitau hi tu ne ringa tu thakla ko mi sim khiak thi he te ngai abana vung biak chinga pan long si phatom lo ding chi lai ngai zom ding na song na wag lai mo na lun tak na le ke bu be you de so awu tat ting to amang thang se khan la un sa e ngik na le boy na kal ya wai bong in ho nge na lung kim min nang ai ngam diam mo do ma vai hom ni ya o na pan lai ni se hom pulin ka bom le dang ton na sat ni ya lung si patwam lo di ni bạn này hin mong lâu vì na đại dòng ta ế mây tôm cao sung hông lăng na mong luôn bằng ý này ngã na tìm lấy con so bằng héo pha đi ngã mong thăng đi vì na ô na suốt cuộc thấy đình nhớ mơ na lung kim min nang ai ngam diam bo do pa vai hom nên đi ya o na pan lai ni che hong puli ka pam le dang kun na kot ni ya lung si patwam lo ding
Càng còn muốn sắp ní cha không gì phát quán lâu đình COVID-19 do na a frontline worker te na sep panti in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a panlazil in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in heinat na ve kha le quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India Tunia dinga vung biak chinga pan phanalai nga jeu ti ti ngai ta all India radio full jing chiang in thak la khom sim na le rei ban pi wave khoya ra pan phanala ngai nai nei dingo tuni taklam dak li le min son lekin to kitoni no nu amei non ta mun cha pai ti program ngai teng teng om nam